right, I'm was about editors forum to ya busy, ye baba babin semikanka, ma etumna kwenka, ten in some pia, but the mouse and some piso tumna, Ozi Adonton, Ankasankasa, Warrior, Ghana, Abrabim, the mouse of film to Maha. I first yet and change it to Marco, na and a pair of the BC, into a boshe, or a fresh no so, the autumn no crowd warrior. Abra dunko no abra asebu rider abra asebu kwa mankasi bukwa akohya asebu because in kroto ebasa no won na oda abu muku no wa do no on hini biara na bebe otum na ozi oya na mesin nti ebohwe ni na ya hwa afehye no nsem otum akwa na fie tumi aba na afehye na rohia dey itumi ze afi ana yesha afi yesha afia abamfoso no otum no azebrahin daraso na yesha the supremo krata no nsema odanyimia minority achensem there wo hwe kwana oye majority na banen ozi oye fome guzi no tu abaye kwadanda nsem pie tuma abahono odrefo no ombo kwa wa hona adwen dem wodo so nti za wobeke bia ya do butumuti na omane na saya ase aman hina daily analyst no so za automatic na manpayin na wagene simpido etum na aka de anya ye kwa no secondary school bia mo maze na fi obeye farm obutum wa ye bibi ano sahaba na budu ebrowo ebudu abanchew ebudu abazo de ma so na butum aye no kokko na aboa ama se ebi mfi aba na mba na achere ma wo fie wana wa abo maze na fi watum na we use amanpayin na watum aka ibohwe oye academic as a king ahun wa sha sededa ntaon wa tede another otum no otden the inquisitor krata no so za otum abede gwa Ghana Revenue Authority usechuali o nsamchafo umomazna unso helefi umboahe ma nchechirem sambabem no ontum no nkoro na mebisa de Ghana Revenue Authority the dadoni hanu unda nsamchafo ha how many times na wa yebribi na watu nsa friends nsamchafo another otumotere na aba samso no otumoba mo payin foforo a wotumo aba no oye jasapon ihuna abazira na samchafo ntumombra na samchafo di aba sese no buto baba woye dwumezirim another otumotere so the Ghana abakada izi hijuma dwumaku ni sikeke krewo ma eba pribi aka ho kase ya za yebeye ma wo na de bia ye 1 billion 1 trillion 1 trillion nti aba na ma na che tumito na ato sa friends samchafo yamaye den na yintu ye fambwa discover our newspaper Bawumia is not the cause of 2024 MPP lost. One another the mesemi other by honorable na Toshi and other the mesemi etuma atuga enti iyi na pinyo kaka ho na ebohwe na efie tum ya ba bense etum da kira oya ennazemba na etum na akoyim na praise MCR ejabe na wada romenti yenkohya abrase ebu kwa mankase oya asebu afesha wotumuzi pefupi na himipi na otum na okrodo na yeba yebisi nejom se wonsabaka na ansa no bomazinara na ko enkohye National Petroleum Authority fo na afie yeba na mabadamu niezi yewia yakọ na yakohwe oya afesha ne babe nti yenda yemra Mido, Ghana biana. Ogo fa jebi bi aba besu en fita no pa e say baby she. Manga shi. Junior. Em sense na fu me bi dey no. Sister Coach pa. Eti woni gas. I'm using the why. My why? Down yankana wa. Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. Let me see your hand.
Middle, you're not Biana. I'm going to you about this every time I just say, baby, shit. My gosh. Junior! I'm saying so enough for me, dear, no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankana wa. Ah, sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got oh, yeah. Akwaba aso kasa so nje ka apo miezi right yeah me nadum yo answer na be shege me dia say what's the color for why ayehona fi hina oye saint what Christ the King. Yeah, the feast of Christ. The feast of Christ the King. And so Abba na macha ho afi din ho dwumedin ya na afi otomo baby ya afi. So Abba na Abba dinta won ya asoro wo oye hina asoro dan ahoro yutumi wom na fi ikiche mo bia de ikiche mo eputo bi we. Yo ka mo dase. Minche hina ahwefo na yem ho na akwaba. Oye no da America no. Asoro no wo nhihye ya what the ESSUMAN na yabia na Roman Catholic asoro no mu no ya wo nhihye bi memfande calendar no ya wo ABC nti ABC no afibia owoda yekodo afibia owoda yekoda na se yehwe oye iwiade na nkesa yankopano ba na oko round nti Roman som no wo gezi bi de infie ba se bialo afini se no bigina na name the morton nti infie ba se bia ya koran say onto the ma ya more typical example kwhwo calendar kwhwo calendar 3 years business say wansa na chiri wana obokuna nyim wan nti no kire nsunsun biare ndem nti asono ya bia yinde nhihye ye wafidi de pii wo edenum ana afinum ye wafidi de pii edebia na num afia yidi edebi wo no oye yefande edeni ya weke so ama ahotrefo nti edebi wo habeto wudi Saint Michael nada wudi Saint Gabriel Gabriel podi oye emfa na abofo nti yamfa na Saint Francis Saint Cecilia Saint Elizabeth da wonko afo no wudi huna da debiara oho na yiwe November bosum no ma na aso na de nhihye reba ewie wo afinum nti yidi oye Christ the King no ohin mo hin na afina na echi yerebe siesie hu ya kwa Christ na woda on your friend oye Advent nti Advent no oya hu siesie a yede bokọ burenyum le bokọ Christ na wodam nti bu de ndeme pie ba sesa wa soda no ba de bisa asemi de ebenade nti na yindi no wa soda no wudin wa agba no dama na aso na ya hyehyɛ abandama no wa afa no de wo ka ye crusade wo oye
nkonkuru ahorowa etwe ye ho ehia nti ye parish bia na outstations a wo na ase okay nti ye de bibi amfanto de abra parish im outstations a wo na ase for trade im outstation a wo na ase pedu im outstations what even cathedral nankasopa also no St. Francis de Sales Cathedral no ye were outstations before wo na ase nti the ma finish on said I know automatically the way na so dem wo emom so with echima nkonkru outstations ni na am we sa na wa come back to na si wudo dem find the parish wo dem find abodemi ye wo Putubi ye wo Besekrum ye wo Asenade ye wo Nwomoa ehwa nti damono dani beye afia Besenku last year idin wo oholi inyo idin wo Asenade okay last 2 years idin wo dankokrum okay Besekrum no ahonso one house station dankokrum nti idin wo nti this year no de yoko Putubi nti won nsu de ya me yadoma na esi etinkom da Nwomofo baji betonan na ahonso we siw na nti no oye bibi de nka no on so poyi ada ehu de ewiade na sesen no bibiara wa affect first ne corpus christi ikida ko 3 days yako Thursday Friday ayi kra yako Friday jira hina bia ya prayer warriors na ba special tag mahina no boko Thursday by Friday Saturday Sunday 3 days and sana if you are but then one day simply because we should there the make you all as a son until that so no so can na da men the main and wash and word was a summer or we pay but I don't need to impone him will be no ya son ya chimpe fu wa ginger there so ya da ma oma nkitahudi pa aso no nnua oyini nnua nyanko onyanko wudi no oma da nkitahudi pa no on sheda we pay osande me ye wo menyi na munua te munua wo menyi te Putubi wa ye hu ya ho nti afe no aso na ye kehie mu no oya do de nyina ye hiem ni hiem ode ye hiem ye nde bende basa no wa bo him yin kitawudi no we wie peye nti samandam na obande yin kitawudi ni wie peye na obanda da ko tin kihie ma ebe kwa no tere na edumna na asumna na ya na o man komi yin nkomo nti che 3 days nche ye ya na posum wie a ya ka res ahomachi ya ba ya na posum wie wie a ya ka pe bibi edi echi ya ba na ye ba discussion aso ne ncheche no bubue mama mention invitation ya ye ncheche if you wo e asum wie nwabre no na we tu ni gwaba no evangelism yenko nkaka nyame na asem nchire ikro na ye bidi corpus christi wo mu no de mu kro no na mumba na ye na akaka yankopon na asem ye wi a ya san ya ba reporter yen ya ba yenye binum a wogi tum na obekọ aso ne bi o yenye biara yenye binum na mum wa wanje pere da obekọ aso ne bi enya botemi de by force compose je wa soroko na bokọ mu na so na mu bi on kwa aso bia na di yigbe kwan to wanda obutu wa ba wo mu na so ne bi da manana corpus christi no oti batende we kudum pempendu bi a kana nkere ye ya ebekere wiade ma ne mpapedo ludun odo waso ebredo hu wom ayedama nka ne ko 3 days nti industry nko 3 days de wiada yeden en nsu sema yeden en da kane sema yeden en da numpo yeden da ibi ahwohodan de men ina no oyada ya factor na ka hu usana first no na ye kodam nkuwa otete de mikidi 3 days ya no wuja ahwohodan to kamu no yimi siyan wo de en da dum du ahen no wuja de ma ahwohodan to onifie inde ifie ben pa na bokoma so de medan o de hoja na hoho ba obedem ibi anwo hunyina edan if when you are busy occupy maybe I busy maybe nti huna so tedama no da so no so offer strategy o de ba fa obaye bibia onka ya hoche usande inde edeno do nya wan fa nya hwe kro be guest house hello nti akọ ebutu esikana nti mi se yenwo de evangelism na yakwa na ikutu esikana ya akada hotel ana guest out what
matesa papa chere yekinya ndeme bi o chere on kere ye comfortability bituma yeduma dam na asomnati but nya dam so na aso no hyehyɛ oye dam corporate Christian nti dam nyina aso na fact ni na brother ebusuafo ni nyina la obeka first no ntonya bandama na nche schools no wa agini na no school no da mahenema yatete kase mayehwe ewrade didi so dam gbejo to mo krodo ya dam na nche yikihye dama esum ne ya bia no ya esum nya awie a Christ onye ni suafo to nsedidi nti moti bialen ode de medidi no so okoro ye wia na echi papa be ka ya agba Christ na agbombo ya agba na atapekan na echi so hin mo hin da na nere ndiri hin na echi makoni na ma ikro na ayekom na chede Christ onye hin mo hin nti olidi ne hin da madene na ayo de bebi a na nkofo ntase kaka nheda anyem de da unyim adopati a o sheda monster nsinum ma what would apakan with the chimano nti obudu bebi na nkofo bi wakara o abosomda kramonya abosomde ye pere ma yetse na bible mu no oye reality nyenyima akanofo hena mamra moti akanofo ohene bi anwo won sheda apakam wo sheda apakam fine nti so ohene wo sheda apakam ma na yese Christ o ye ohene mo hena aba na ode ye wala ye sheda ode sheda apakam na anyen tetetia nti ye sheda apakam ma and go so being good the mad na ebibifo eno onye akanofo ye no ama abofo nsesua yes ama abofo nsesua mo kire ndo de mi feast na bo hweda ho so we pagya dam Christ no honam na it banana bread na la what this to enum na na what this the monster nsenum na what this apakanum na wo hye na eja nkofo keke na bibi anyo okay nti dam na depende okrodo nti sesia no ye wie ni demi ye nhye ye normal days oye normal days nchekire another dem be ye ko normal no yarebo ko ahusesi a ye de ko burenyam ona efa na advent nti koside yibunda asodem ho ona afade sofo na afade asodem decoration yo basesa on ye green and white the normal days green and white no obeye move nti oye move no asofo no odu baby a ye wo camera wo use okay anana ye hunda mama kana akebe women blow I bet too much eti ane no se eti na nkofo wona wunyim no nsupo na ubisa na wochire omun ubisa de abado pati no shade ma udichima wo share udichima oye communion okay communion na la yidi pano na la yidi na odu tuni na anyen ona no o shade meja apokesiru osanda ye kerewa na aka na amamre de oye ohine mo hin na afidida nti so ohine mo hin na afidida ebuseyi fe na eja ya amado na ye de kone ya peja ewi de bisi na anem na ntuntumi biara ye de tuntumi ahemfo nkanfo biara de kanfo won na ne wa woda anyi biara nchem na tedam na yedam dama na okodo na wi aja ya benyi fi abodun ya right damina asabete nti minsro yekisi bunyim asofo pi na yaboto nsa afra ho mo wotum na waba na mu imposa ne ebisa na asoba yesofo nya sofo mu katike so I don't know say ko so answer to mu but akosom no kotende nzama bi wo ho a ya na na obisa wa at least you supposed to or dey to me hu but we try as much as possible na the people fu no bi ya try to be invite bi no mo wotum aba na wo hia abodwohwe nkomo wo ye ebere foforum nti ebada se bako yenayim na ya kwa akohwe because of ye can afinizi antra sha so or ye Christ ohim muhin na afi a workidi or ye kalika jejefo workidi ana eshanti ye ko or ye asebu so wezi ho na afi ne senti bente wudi afi yiza afi a aba ze na otuma Ibrahim or the mputuba or the abazaba or the kuyaba or the penetaba or the nkebomba ana otuma tere jankohwe or ye asebu wezi ho na afi na yesa hechimba
second. Since you had the Mamacano was some walk of Kakra. Dajin said, Ochima was our babio. Now, what boy am I? I'm very one, Mabukana Woba. No, but China, you won't pass one. At this time, I had a Woba, how much he built now. And you want to my member in there. Ochima, I said, with it, you won't put on with it. Always to Papa Parry. Now, Michia, I'm with Tiano. My engine home prepared. No sooner engine home. Not me, I were National House of Chiefs. Order maybe no. At the 8th one, no day about presidency or national. No, I'm a president, no, me in the vice. They are running. Yeah, to me, uncle. With the was a Scottish tree, I name my to me, uncle, baby. I want you of Kobe Papa, or one was the better than Jay position. Na ina ya mena sam ofi dama bero me ya no hoyi je papa pare ye nti me awom da yenta yanni ya hunkuta ho na so edwa no ho epe no ho na sunsum so abo ya ho ban nti onya wawa da ofapayin aha ene na wabakan ya ho ma wama asebo aye butu bra Ama asebo aya for bra. What I am sure. And I was say, na bakayahu. Na ima sebuhan na mama nkwada. Onam dem tina me ya speech nteno me beda mutwaro. Na menyo kokrom. Na street bi our me but the dam e dam street no. Uncle, Yanka Bibi Waha, Madachi B. Say, I'm afraid my hair compa. The mother no about war after ball. Only you there. A cabin of my inferior Mohara. Namoka number that too. Or Sajafu, I'm watching for paying streets. Na mother summit hand friendship na him ya do amadachi biara bebe obobo zi bia obobo msubitin bebe obobo bitin so obobo wuzin dam no ye da makanu ede boa ida chichire ye ga na man se yenyan kutam mu za otu da ma na mama ga na man wetumpan oye binum ha bin there chieftaincy or yam papem until them chieftaincy yam papem okay him wano hwe yin nanu ma o wasanja region me nanu ma abaka mo baya ahemfo baya oduko baya du na abaka yam wa ha oka amati ho aba office region ye wana nanu go fi Greater Accra western region nti ehwa chieftaincy or unifier oka hibom nti omayenye ndam emutu timamu ali pre asebu mai sana yene shemu hai na yen compatibility fonia wayo eba supani bi ha bi ti on entry mobiadi na so ne America ne se eba ne ese bia me ni ohin yonko fanti ameni nyina atwe na kwaya ebe fos na Ghana apeja ani tikai ani MPs na ni ese nyina ye kapom ni e baako o Ghana si anya baako amfodo baako anno Ghana into me enko yeni nuti National House, come on, I'm going to no. It's Odwes. And the central, I'm so away. So, I'm going to miss line. And just one year, I do. I'm a baby, and say,
Ampa, we are cheating. We need to say money. But more important, more. See a battery, I won't say a gun for. Since we are cheating on Lucia. I say money. There's a gun in a boom, you can see it. Ubia Humberton. It's one say. Yeah, I say, make sure say, ma, any another school, some. We have to make the investment in education. Salabia Kodai, Umeni Madachi, Ghana, Ayomaya, we need this one on the soon. I say a woman else, na Yatai, Abanchi, na Oya Apai, any other infrastructure. I'm a Putu, Apa, Ghana. In Putu, Machebi. And a batafo and a Maotima maybe a ma central India and go. Really cannot say the whole is always going to be greater than the sum of its parts. That's right. As I got in I say a man mind in a sumuyedu. The thing in our share and the Kodia, yeah, your guy and can't. Nensu obi aso wo kwa bi ase na bia ye wo atoye na sese no esi okwan ma wo ko wanim si awo obi wa hanti ye wo no ala sabe ohia aduano kemse oni akwanya amai ani ahifu hia na ye momoni ampaja ne ayi friend opportunity ya what education opportunity ya what putu opportunity ya what inyuma yemu no bia tubenya bia sa ahini anye efe sami bai mama fo ni obi aheli osa for your majesty ehia naso ni na chi awie no asa na onyame be frɛ e o be bi potia ya yo ibi potia ya o man yi mu a akoda bi ene be kai eno na ehia ogoni ka self commitment and selflessness so we build a community I won't build it for who I won't build it for amafu ya man e wo ga na ha ene se ko na bi e wa bruchi e so want to be koda also daipa no so onya seriously if you are man opportunity woman between amen ya kanya ni e kan so kire ya mayo na wo go dem right ya kwa sebu ekiza afie ya ba professor amenfi akasa the man so na what do you call it the special guest out to safra no so ochehini amochi for pay no so ababa kasa aso is the afia inya badifim amafo so na miya na yekohina yi mo ya afizim kabom da se afidi dade is the afia kamo ya premfoson yes is the afia ya premfoson na afibia so ode nkenyan na ode ba afibia so de nsesa na ode ba afibia so de nkabom na ode ba afibia so dodo na ode ba afibia so de koreye na ode ba nti se ibita afia wie na still ndaman kitinkiti bono koye mahina afi yidi ni ndimpa nchoye kamo no kwasem won se yida afi ana ibida afi na yansada amfofa na yansesie ma ede ibida afi no bia wo krom obia amfa no wanje na okaba nde etim na akam wom nyi musuhwe so ya kamo ibida afi na wiye so mfoso de nyi no afi no mu yenya nti abade no efe oye oketechi professor amenfi a today so we di na fe hwedom we bueshi o hwedom mankoma udiechi so kabande kase bi ho manso bi ho mankofa mba nche meyehu nchi bu ho a joye mi gwase but ye to bi tiechi nde yes
25 years da obetna omene gwado wo oye asebutraisha cancer no wabua iyi no cheda mpa asebuman wo wade na kamo abokosem kakra da asebu hunegwa no hono mama yeta ase de abra wo chechire Ghana na asebu na wonen hyehyɛ ya owo damembe Gold Coast no won hyehyɛ na oya hyehyɛ papa damembe no abofo no huni da no ye ba chi Ghana da na mpanyimfo hu na be chi Ghana da yemfa da mebuhyeku kwana wofa wudi si won omahen no yemfa na yemfa maye Ghana nti asebu ego na oda ho no onye nyempa krodi etimasa onye buhyeku da ame ye twedanfo ana ye nsonafo ana ye kwana ahinda mo nkofo no kotina yedi asebu egwan nti se yin ho a obiara yin wo de bi asebu ntinam asebu wo your mind by voting. Yes, by voting. Nti by voting so into me on him name be do mind. Yes, nti no ma obane nde se ekwani dem da oba hina na echi odu nya afam yenkwa akonoma yenkwa mosema yenkwa bebia yenkwa mframanwe yenkwa asebu yenkwa putubio yenkwa apesika de mun ko ton ketenketa wo hisa asebu na nkesa na aseno ibiso baba na yenkwa oye mori nti de mo nkoye ma agbodini na no mahimfu ya wuhiem na wa mabiara kwan obian febia osusu de o deserve de obayo mahin then na chi yeboko nkatasem adzo mama pepe otumi baye o mahin yen. Yes, if you film oye if you are with your mahin oye but o hwe education wo hwe no bia ne gina bi wo hwe be bia no ye adwuma there be no a lecturer young guy no all lecture or yeah investor of Kwame Nkrumah Science and Technology damono wadana kachra nkofu mu na mpa o deserve all your mind because waban kete kan wa mind we mo wa mind ya professor ehimfo ni ntumu wura everywhere you go butuma akọ damana wa ya mesisiare yamfa na de taisa kansimpi wo pede wodi ye wona ahinsam ma okodo nti se ebuhye bi ho na se obache hin na sampako no sebi tafeche wo so na nkobia oye tende wo pega nisi oye apakanam ayi ye kradi mo wo second level no onpo ho amoda sam no ba wasa achi obi wo de buafo no ba wasa akabi Inti asebu wana bako sema odemo sunko omana Ghana omahin anede tese kansi bi anye dam kwana wafado wode chi wana omahin nti go heja na no ma ya tasa na dam ahono wo fikisem we ahwara na woko wode ye hwade nti onti de baby di ya se oban critical aje de woto abe woto abe onyeye jide if you want to go shebi na wadnaba the man asantin no so no desi woto aba onye if you want no be but asebudi woto aba nti uboko akroma fo womra ifo mra putubio mra bebia mra ansana appointment na akodo ma ahemfunara wo honala woto aba we yire the most na epelo ba yo omahin wo asebuta isa cancer Judge, directly politics, papa, no. Damana samnity. And you court of arms say you sincerely, or ya sable one eagle, one symbol. Na, Oberfan with the Ginado, or the Kaye, or Managana. Intersebu, Sir Papano, old the 25 years, Nudo deserve those 25 years. Na, Wabo Masebuman, a chumpon. Na, atikwe na me masre ma oketechi professor Menfi wa ya ma oye asibitase cancer
obu wie peye adani mentem wase bi sori wo mowie kamo no ye yutum o ye mguase mpempedo man Ghana bebe ye dui ndembiri wada hwa wode timusum nka no adwene bi na omum puntum ban wada hwa hye wotirim sisi ekomowura ekomowura yame mfefia mowura bi ahin ahemfa bien wo ho yes kamo man kan zago man kan kwan samana kire ya hwefo na yetu anam osande damo waka telefon waka samana afama ho bande won afamba ho bande won enti won bande won na all there so man hino se ayi police fu pay fu obobomo se Christian council se wonnanumo ana peace council for be mo de o mo nwuro kesa no tida no ndemi na ebeye ohenu ondiri din wi owie na safo na fo ba hyehyɛ na obokɔ anu akɔ masa ko mo wuro ko sisia mo hena otide no wasambra na afamba na wanya ahemfo no nso we post wotutu manego nti yedi 25 years with them issue yana no nti amide ma de sede kwenye de dan asasema kan yida afi wa bra manso nyifi yida afi wa bra somdwe oho yida afi wa bra abotoyem oho yida afi wa bra nkabom oho na so ntidam na so ba na afi na yidi no ibinum wotwetwe won wotwetwe ha bente wotwetwe ususu na awo panyin na ede nyim no aye kelebule aye bukata enka no kwane ncha famba na bi da kuhwa akere nyinim enye dama kamo ba na ma fi nin di no owie peye nse mi mpefe de 25 years o ma hin wedi no nkabom sonkon aba oye asebumanu usande sonya na nche mmowure wonye regent oye ampakasi yes da omba na omohwe ma oye mmowure wonya hin ampara wa abohwe still no muntewe nti no muntewe ya eba kwan na opeyin no olofado na wesese dem nsam otedem mase bi sei asa bi sei dem na asam nete so na yehwe ya asebusa oteti amfi ayepi da supi jere tuma kechir sana ahona kwan di ahwe aputu bi wa pesika otumodi sana ho akwan no de ye sana wungudu na baby pi aho hyehyem inya yedwuma kasa awode amahine ne mpanyimfo bo moze na fi wotum na woditwuma enwe na nka bia na obakire nti ebefoforo no yebo moze na aka aye ho asam yana man pay John Dramani mama a chensem the secondary schools aho biara wa Ghana hanu no nti yan ye kra ne bia mama John ya farm sa no animal farm so crop farm oboboa ma oye school hu dweze tum na akwanyim na school pio ho wa asaso na so ho farm ne ye ohe if you see guys they have land if you future wa asase if you jokwaya wa asase if you agra wa asase na so hwan no rezen yim wa mia no ho na efotumo ye yenkwhwe aye academic raja king wa abra wa asase na mo wotu ho anama a wotu mti wi a hinman penza wotu morkan na ho wotu mo asase wa yeje anada wotu motido nyame adum wo hyame ya bi said within the na abado so na ye no ye school yo midini ye Reverend Lawrence Nana Kujo Asamoah na mene ye agric chechenia me wo ye Academy of Christ the King ha yehwe agrica anje yesua wo ye classroom ne sisi ayetum ye practicer oboboa metum ne yakoye heneyim abira first na onto them ya oboboa pa emse mrebi abesen ko na nyina akoye dem tena ni board so ni kire ye besua de theory ni nyina nso practical no ya na ahoden anase asase mpo a ya na ebenya ni skaka credit be na no mantina ama hadwene na nne de ye hunu se o se yetisi ye practical no na yetumi emeyensa ko eben mo hwa asase otum de sadan na hono asase do so ntan otum na ye kwadwuma anade sensase mpo yi ho mpa nchobutum no wa practice o agriculture papa se brefo fro bi usa ba mesan ene wafa ba bi no hunu se de sasase mpo me mbofra me kire won se ye wo bibi ya kan planting upside down betimi ye containers anase even gallons ya ase tumi de
nati agum baabi a wo bi atime dua bibi vegetables bi a wo abetimi adan use ofie nanso ye de eti ayeye ye wa asase ene wa asase wa ye mane na ho ma sumfu afibia na yakofa prison fo abedo ana ye boho ka do no kwa na asanfu nti na sese yetumi agrek no ye practice na ye dua biribi na so ba mfaso ma sukufo no ye hwe classroom agriculture ni ye ne kire ne babem otiden why classroom ne ye aba oye practicals ne kire ne de se be ka theory de na ye din kan ne on fam efi ase osua ye ndete na ye de so ye no ye ni abusuo ni bibia ye sua firi ho na ya mo wahunu notie bia de obetimi adua wo mu ne kwan abefa so ase dotie ni mpo agrek de ye ni asase ase da ba bia ni ho asase ne te se de nara ye betimi adane ani atumi amana ya adwuma nti yesuasua ni nyina wo ho wia ene emoa so ka ho ye no so nyina wia na fe aba na de ya kire no ya ba be amoma ho sidisitie eba ye hwe asase ya wodza ye oya fami utumuzi no jumezi wankasa na edue personal as a teacher another my former to maka ho ma wotum na wodzi no jumezi yo dia tie ne se emofra me ne mofra ni nyina na hyase in fact o ba o ye hyase na o ha na efekeke me ne mofra ni nyina na hyase me kire won baabi asese wudua anamo ese eda ntamu ene nkyɛn mu nyina no yes spacing no ni nyina na efinche na how ye be ne lines nti so wodu ani hwɛ bosi adua ne lines funtu hu ye adua ne lines even ni onyina na me kire won bro depending on percentage germination rate no se wosoro a ye dua ne mienu se da ntem so ana 50% so to 60 so ye dua ne miensa na ye dua ne nyina sa nti me ne mofra ne nyina na asa form amfo na me ne omudi sa adwuma ma kwan continuous anka baba na ye wo mu a ye adwuma Robert America has no mwefu nti ya ba hakakra numu na wefufufu no so obobo pae motum na wa do ma na school na debe ye mo pa akra ni nyina aka ho we kind of friend of farm maintenance ye kind of reading ye kind of farm maintenance nti me ne mofra no nyina ye ba na a channel line we for ba akrakra ni etima ye mu adwuma nyina se de be ya won so dachi won so tumi bi on bibia o mahunu kwan fa so ye disa adwuma Eba ye hwe eburo nkuti ne wotum adua ana ndua ba foforo ane de eburo ne bi nti yetum adua eburo so yihu banche nkokoro bi so ai eburo ye dua buro ye dua banche ene ye dua ye nyadoa garden x eno ye fe ne ya transplant e wo mfimfini ho nti sa niema nyensan na ye wo ha abane se ye practice oye agriculture yes, I banished here okay the young practice papa. You is in a good line and then Ambwa. Dani Quamu. Ya Kahwasem, a Konya be a platform, ya Kahwasem say. A buying and so ya sending to me, Caneno, me bramiko school, na school be your farm hands, account. If you say, Mofrano, a coffee near the Anefe, I my farm Jumadino Ayading. Nanka, I buy a farm hand, ubia, and also in cases of Kranapon school and I say Mokufi or Moboa. And Tianya baby, I need some Ankasankasa, if you say, agriculture no eno ne oman no chidum pankasa kyerese si nyina obi etumi ye ne kakra wone ne mfitie bebrebe e bese ko ye backyard farming pa ka beboa pa nti eno de aban ka ho asem otu ho na mo de ye ne gisema oman Ghana pa even agriculture ye kan ndura horo otumu dudua edudua agroecology ni hina ho awotumu ududua ade ebi so wotumu kire de ndura horo otumu dudua oye ndua bano no so the how to maba school ye kira ho dem chemicals otumu dudua anade na zeno yankopon na nhihye na raw na otumu ye de atia ne se enuro no enye ni nyina na enye nanso na mende meka ne se enibre ne sikape bebrebe ntino ene ntema obi petumi aton ne nuaba na ne noba entino no ma aduro na do se de be ye ntem aba akese enyini ntem ama na koton ba ne papa mu de na nkanye ye de ye practice organic different organic farming no intino ye bibia ye organic ebia ne edu ba bi kakra ne ye hwe ne bi hia fertilizer kakra ama push especially so ye hasas no e sandy pa e sandy inti ya ne hia ayi kakra ye de be support no but ye try say be practice organic farming ye mfa nuro bebre emfa emma but edu ba bi a kankan eye emwa wa ha
and no by any day now be here so dear Drew Kakra, a big so ama etumi abo ho bai. Say Sarah school fee where you know punishment bo ha catch a kodo na chere oya pina on pay kudiment to me yakra the man common so eti na dan agenda to me chere for the message ade ba kwa higher pa nti ama agrek no mpo no class number ne ne kwa na ekofom because me bra me wo school no 2 classes A and B ye be 45 50 and uko schools ahoro no agree class wanya 23 24 and mpo no onu form 3 no na bebre dwane ko and am say omuhu ne say ye punishment unya aka se go fam pe ye kodo nti say dem din kan ye can even read ye say be farm maintenance nti mamoti ase ehunu say enye punishment ne mum ne so kwani say bebre aba betimi afa so de edi sa adwuma na e ma adwene nti ye ma nijie bi so ebibemu a eboama omde nijie ebeye adwuma no mama ya ko hene yimi isusu da wada aban abaze no butum na waye awofa wo oye Ghana ha aba mo butum da abo ma framan achechefo wo ye hona famizi nti da me ko ebie ni butum ya bibi to da abo ma da ma de tuma kwan obetum aye pa manabo first one education ni awofo no bebre nimse o ubeko akoye ubeko school akoye agreke de ne na mo asase da ho ade na nkodo na me nsebu misika enso entisa agrek as a culture na nkasa no ewo nkrobata bebre oya yewo do person ye soil science abetimi akọ crop science animal science florist quarantine service veterinary service doctor hwemmoa yewo even agric business yewo agric accounts eye bebre na wo agric na wuwie obetima branch be bia opese oko inti no abaima education ma wo for nti ase agric no enye ese fuom dwuma okodo nti obi apese onkoye agena asana business wo ba ya agric na ebeboa ma yefe ebeboa abofra na nkasa wie school a obetimi aye bibia ma no ansana ba bi opese oko no watimi akọ reverend we nemom epere yekọ oye bia yedua oye njado no another cabbages ahro na banchi na ekwakoto iwi ibese na ibisa reverend there yehwa going forward aba na mrapa na butu na butu aboboa ma ho kekana tum na akosor Right, yakwa aba academic rise again senior high school ahun na ahun wa sha san man pen kan na ahun wo mre dada asoba man pen za wotum wa kan aboboa oya hin school secondary school hu jumeze wotum ze ka mo aboboa mo abodo oboboa kwa mo abodo ehun de ya da nyase de odi mbebi no yemu bi no yakwatwe dem nse no poe ya o man pen na so ne insado bi osine do nkokọ nketenketen wotum na wo page da madum do a otedemi kamu no kwasem wo mi de ende iwiate na yedu no maybe sadu entra wa maybe maka nkyere yedamo na nche nyame na doma secondary school asasa wajeje odada ho na sabi tafeti ya ma asaso no sabi odo ho na olo wo mboba nanda wotana na kamo oye dode bi ije bibi kakra de ndua forest bibi nate wo school me nya natural fine oye but you make sure that bibi kakra ya ba ya mofom no so bi emu mfaso
amobi fo bokwa na wa so ndo wa ampa school ya akoi da mentitire wo de mine ka munyere omo opare atasi danu oyefe in fact mokoto at the cyber college one fish pond must wow at the cyber college one fish pond kamo na ehwe dam catfish is a mad fish na kakraka na wuwe 1 kilo bia wuwe mankofo guru wole toko na say yes sasa the cyber college wo nti wonye crop farming mpo no wunye ndwedwado a dem fish farming ya utum ye bi kamutum ye bi ba ko onyim ko monyim a chanu sopo o generate income the boa school no mpo ntu na kanko nti asemo man pe na kana de oye papa especially dem nkokon nkitinkiti ampo wo da wo baaje sancho obeya nje secondary school bia ofo no wonjim ntan ye kwa week bia wala awon bo produce woni nchefu a one ka nchefu mfi baby mma na nkofo nya obukata nchefu 400 crate no the bear no wa cha 4000 crate no wa ju sika wugom oh kamo na mo yae kamo 400 crate is 4000 zero buy with the turn back 4000 crate ni ya mo fo na awi ampa so bokwa hu na nchefu no hu na ogu ochimi nche anopa bia wo nchefu a wudi gwabe achefua wudi oye fried rice achefua wudi jollof rice achefua ntewi a chicken na bia dakodako bi na chicken wom na enda mpa dana no gwabe adana nchefo no odaro na gwabe supo dana no week no come 3 times o masana because already the champion for that all two momofo no wo grow ono momofo wa bi mu gbe nti ono dana no mpa school wo at least achekwa 3 days bi agwabe wo line no wamba na po benwa be boko yibe nti gwabedana no kira one dana no say ye ka ode school secondary school bia da nkokon ketenketen wonfo wonjim I remember pa first no na Roman Catholic no seminary paid seminary I wona na ekoton chifu a buonye so awo na woso ma ekoto akoko ko seminary ekoto akoko bla na wala ku akoko na ni unda yes wo na asofo no wugu na wotete mo abaya asofo no wonye de woye wotete abaya asofo kwa woye adwuma de me bi na wodo wonsa wode ye wokoba wo hwambo woni feeding wotete wona ase ibinun ukutubu woye de wodre kan dama so until dama nche wo ma asofo lenje best farmer wo Asin district dama ya aka wonti kamo oye wonde me bi wo wa oye de odum baby no de da bofro be me wole oye child labor nti mama onye but in the he na ye tsase de oye moy oye child labor mo wotere bo ma bofro na so oye ada ode hina yetuta na yehwema ndamako yin right da bela asawrete yankom be shebo fie zato parliamentarian wo ye minority at parliament o chensem de majority kona wo fada wo fodo wo ye fo meguze no tu na nkomodin onko imkura wa wona adwembe a wosunti za wobeke biara no na ga no seya wa seya mayina ahwe supreme court anu da na minsem egoim asol kamo minority wudika abe wudika na nche awon wuja wo hu ami maka ma to tafre gbeyim de oda hoala wo ma wono boyedin wo sande ye olutwese biara onyim de ne chiachia gine bi no gine chi na wo gine chi na ba ka che de ne chiachia awala no ayo wo de empede ka na ayankase subutu a homutu mo ba kofo atase gelem se kwa ye kun ahwa wa broda ekun si sale guda ye kun inti so betre wa ye kom na se aba no tidun na so mo opye na oba ye ma anwa so we hu da oboko nko nso ensi na wode dem kofi a wo be anwa so we twe won wa ka fidi fan paper aba oya won jejerije inti nyere wuja won kitikiti po do won maban tough time oro maban hu dem no masa yenya micro minority dem awo kan yes the name micro minority but in spiritually in physical yenya micro minority dem awo kan I mean you bob me who where you supposed to be na yen tono wo sorara na budget to da banere wa kakko no there should be a challenge one challenge will be some questions
Only till that to Abama wonder won't come this go. And to Abama wonder, yeah, no one just can be Debbie. One can challenge the government in Dory, you know, one challenge it, one challenge for partner. No, Abanu and Pat, and Maya Manga Numba, Minya Mammy as a governor, and Minya Mammy as a minister. No, minister, not to Abba as an hour by a minister. So therefore, follow my government na government mo ye ya na opposition atwena de na do nti da me na ye hwe fi mrese bogumfo edonkuma no wo ho na nya de bia ye no wo ma ba no tough time yes wo ma no tough time no hu da mpa hom so wo ho ye ma ba no ye be na ibise na adwene tumufa oye dumudo tourism ye kohwe Ghana Revenue Authority for urusu dan some trafo mama boy na aba asem tuma aba na chere o mama oye ntete sonko wotuno da madom opanyin pa oye Director General anu na wotuno da mesem yetugo opanyin Anthony Kwesi Sapon asin some trafo yenkwankwa bon yekwabon no wa yadan za wotumo ya wonkoye nti yenkwabon me de wo bono ntumo nkoye ya aso kabo nala we mudoye na waka nti unde nyima yindreche oh yes asam tete tiare maka nala we mudoye nti unde nyima yindreche mo kana trada no ka pere bebi nda no nsusu onkere nhwe de asam maka nsem 12 be obe na waye ona maka o de nyima yibi ndreche usanda internal revenue anagana revenue authority anambwa yeah Mono kona wafara wo de gigi hu sikampo no mun sabi pi personals na wafa honumpo na won yedwuma po no mun sampi revenue sa okọ mo okọ aban ho wo de gigi mo wo de je wi mo do okọ aban wo ma aban de na edwuma ya no mun sabi pi ncho na maka o je ni ma ye beti mechi ma amba ye kasada wa kanya atada na okobi Costa television egbe yan abo ato oba sabu tafeche ekwan ni dem obi anyo obo stop obaka cha na unti ma opere obaye na education ya opere oye yinti ni mo ye be ibi tedi mo aye usande yimpo hu adwuma na yeye ekwan dem kura dem nti odi enyima samcho fanshi bi dinechi na do bakan yesa na ya bodawu na mo nkatra na expect ra hina ye bobo ndawu ye dama na mo won bodawu na nso la tu egu frabo dawo na asonete enkano hirman payin ezechi Dr. Mahmood Alhaji Baumia za ba de gwande honorable na toshi ochensema binimo se amampayin da dawo na ezechi Alhaji Baumia anu na oye ma MPP aba MPP amayekunu ozunkugo na mo na toshisi the master man the wunje kakra because no kwori biara ni party also nta of the party that the new patriotic party no so nti nyaza wire boxing bo ma impact to jade kamera azuma ibana Ghana for wechi itawechi no lu na itawechi no nti aso iso meden kabo de bia be kada ma sa won pata awon pata we president so Ghana for president usande partner uwom na wa ko position aya dzene manyimpa bi no baka na kwala kire wo ho usande party no power ne didi hu ne ti nti no kwala baka kire hu ne de masa asemi da no to asemi no not won fo wasam nyasam no kolo wo mi won fo wasam nyasam kura usande wona adwena wo ntiri ban de you are who are you oh na wo yin wona ha awo yin wona ma wo butu fo de demi ane demi kamata si na mo party ko position da na no wo pre wo chechire somo no wo de bobi ni de ibim na why but which is wrong nti se na atoshinala awale wo hwale kuyala wakare o na mfa somo no mfa moya
kwabna yeyi seka yeyi seka na mmom oye afutu na ro da so de man pipia man yekunu ya de mber wonzi nkado na dembre bodua wanka na ntwini tunu da ma na onka confidence ntendi sabna wonso wodi wonso wonhwe na wonsu ya wonka enwuda mpa embe wonzi nkado na mo wori na anu embe bo so da yeto aba Ghana for them take decision nyo kama onye bia no obi take decision ama he be you de bia ko na pe bia baka ko na mu kipe bo siri makoko beti da power na ba che tumun nti se wodi tu pe fe na wo kre na ye ya obiala ni case obiala woni case mo hi aye de want to team power ba ye won hye ma power ba ye ado na the day wana boto wana presidential eyabani abokwe ya yankati de ketu mpodo ho aka ma waka ba na de we kupe mo wo pampam na pirikul de bi nyedam na ye bo hwe me hwa na wato aba na ewie yenye na obuto frank ya ma ho 2028 MPP aba no so oboko oye election ni bi ina ye hu de ampaka bimem kebi odi him kebimem kebi no orokọ n'enyim na ma wa ba na de ye to aba wie na MPP amanyeku munya candidate be mo yi aba sama candidate kasesi ma yadam nti obiara mbai da obinya candidate onu de on famfa somba onu so wiye peye ma MPP amanyeku mfanta mpamfra nti ma yesre kure ye da ma hona yin de o man paying former president John Ajekum Kofo wa afran we tonfo do obiara hwe ne kaseye obiara hwe na akone ye na anwale enum na wokoto abad yimpa ku no obi won fa bie nke nyina ho yes we sha ne so yimpa bie no do nke nyina ho yimpa kotin ndi se yimpa kotin so da na kan wu da abana ekoto no ekoto amola wo dachi yes usanda se MPP na se yimpa fere da mi usimusi na reto ma ne bi diska da bada da wa kede wu da wo dachi na ato egud kama mfensi odachi na etu na adeneze no nti yeyina yo asam kase tu me yobano popa we ana mura YouTube nti adwobra no Ghana ha na ndaso judgment ne dibisi so na mbre na nkrabia ze ana obakire mbre no so a oda itu me mohimro so na yeboko joy yekite oya joy nson kasebo na asoso koma ma ya ASORBA KOFI da otum na ba ebobo nsem eba be nsem ni na anu no mama pa ina ka che hinde ya mama zene fi yentum na secondary school sahu ya won ya haban ana oboboa papa nti eba da mama pa ina asi de binim zi wezi kan asha se dada da ma so no oya ben anu MC na ye kambeshi na one top ni biro otum na oboye eba da wase papa de biara etumna prof banfo eje bebe obiara nde yibre yetumna eche wo so etumna hwe hin na menhya papa opayina abadu ankra abadu ekọ oya roman asor another kalikin etabra bawo ye menhya papa de enye bushafu yan de bia wo hwe Costa TV wow eja abadu ara kamo nda sisa mo hwe mo hu pa na mo hu ekro no so ASORBA tije ede yasi eja abadu aybi eche papa menhya pa eja abadu menhya we bia lo yin eja abadu eba abra akwa abra